nak mentakan sendiri nong ke bakal ki. Ka Sorkar Meghalaya kelas Sdang Pynkynriah no iki Nongdie Madan nak kendai lat hanong ba Shillong. Menteri katanak ki kam jengok kai pertai ba polling do ulapin bena ba on sabu da ka Jaka di Madan ka bathmai na du surok Quinton cha sosun. Hakabalat muru ba kintup kumba ars pa angut ki Nongdie Madan hakani ka ju ka Jaka. Ya kani ka jeng temu layalam da katanak Pynkynriah sor ba tanak jengok kai pertai. CEO ke Shillong Municipal Board ulai don ketilang hakani ka kam hakaba ulap pentik na ba manla unong dia Madan uyo ke Jaka ka babiang nakabenta ka kam ka joki da ka jingtmu bantau ya ka hawker free zone lani ke Jaka klem nong dia Madan nakabenta ki nong ya nong yang ki vending zone lani ki Jaka kai batamai ba joki. No, at the moment our main focus is Kandailan. Where there is roughly around 200 such hawkers, and these will be accommodated within Kandailat itself. The vending zones have been identified.